U početku nije bilo ničega osim Boga. Iz toga je On stvorio cijeli svijet. Stvorio je zemlju, nebo, more i sve životinje. I sve što je Bog stvorio bilo je dobro. To je bio raj na zemlji. Bog je rekao: stvorit ću čovjeka na svoju sliku. Tako stvorio je čovjeka od zemlje, dahnuo je u njega i Adam je postao živ. Bog je rekao: Adame, postavit ću te u ovaj raj gdje se nalazi drveće svih vrsta. Možeš jesti sa svih drveća, osim sa jednom, drveta spoznaje dobra i zla. Nemoj jesti s njega, na dan koji budeš jeo s njega, umrijet ćeš. Tako je Adam poslušao Božje riječi i nije jeo sa tog drveta. Bog je vidio da su sve životinje u paru, ali Adam je bio sam. Donio je odluku da mu stvori prijatelja poput njega. Bog je uspavao Adama, uklonio jedno od njegovih rebara, od njega stvorio ženu i postavio je pred Adama. Kada se probudio, Adam je ugledao ženu ispred sebe i rekao: ovo je meso moga mesa i kost mojih kostiju. Tako su Adam i Eva živjeli u raju, sretni i ništa im nije nedostajalo. Šta nas priča o stvaranju uči o Bogu? Šta nas uči o njegovoj namjeri koju ima s ljudima? Na šta je Bog mislio kada je upozorio Adama da ne jede sa drveta spoznaje dobra i zla?